this world out here is so lonely and cold. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rasul Jamil. Saya merupakan pemilik Cafe Biens. Di sini konsepnya sangatlah minimalis dan menu di sini sangatlah simple. So basically background saya adalah business family. So saya dibesarkan dengan business lah. Sebenarnya saya memang suka bidang F&B ni since saya kecil lagi. Sebab dulu saya ingat my grandma, nenek saya selalu datang rumah, buat kari puff, buat kuih-kuih dan sebagainya. Saya selalu, memang saya akan volunteer untuk membantu nenek saya. So basically saya tak ada background F&B pun sebelum ni. Tapi disebabkan saya minat tentang makanan dan minuman ni, saya cuba untuk ceburi bidang F&B. That's why saya decided untuk buka Cafe Biens ni. Saya tahu saya pun banyak kekurangan ilmu tentang F&B. So saya pergi kadang-kadang saya pergi ke kafe kawan saya tanya macam mana itu, macam mana ini. So dari situ saya dapat sedikit ilmu daripada F&B owner. Kita pun sedia maklum yang Napoli pizza tengah trend, tapi di sini kita mencari kelainan sedikit. Kita menggunakan sourdough pizza. Sourdough pizza ni dia punya rasa, you can get the taste of masam-masam sour, and then at the same time you can get the taste of the crust. Untuk fermentation pizza di Biens, kita mengambil masa dalam masa 1 hari ke 2 hari. Untuk hydration dia pula lebih kurang 70 ke 72% hydration. Untuk cerita senang, fermentation ni kita menyimpan starter dough tu untuk sekian berapa lama. So sekiranya you simpan 1 hari ke 2 hari, your dough dah boleh perfect lah. Okey, perbezaan kurang dan lebih hydration ni, sekiranya you mengambil hydration sebanyak 70 ke 75%, you akan mendapat dough yang lembut. Di sini percentage pizza hydration kita hanyalah 70 ke 72% sahaja. Untuk pembuatan pizza di sini sangatlah simple. So at first kita akan tebalkan kita punya sourdough untuk mendapatkan actual size. Kita di sini ada 2 size, 8 inch dan 11 inch. So at first kita akan letakkan tomato puree, local brand. Okay, kita akan letak A5 Wagyu Japan sebanyak 140 gram setiap pizza. Lepas kita meletakkan daging A5 Wagyu Japan, kita akan tabur cheese dan kita akan letak kita punya seasoning, salt and black pepper. And at the same time kita juga akan meletakkan jalapeno and olive as topping. Dan selepas tu barulah kita masuk ke dalam oven. So selepas pizza kita dah masak, kita akan keluarkan dalam oven. Kita akan sapu kita punya special ingredient which is garlic and butter di crust tepi-tepi itu, and after that kita akan finish off dengan chili shredded, iaitu irisan chili. Untuk Wagyu pizza di Biens, harga kita tak mahal, cuma RM88 untuk satu pizza. Tetapi sekarang kita ada promotion, you beli 2 pizza Wagyu hanya RM150. Selain pada pizza and pasta, kita juga mempunyai coffee and pastry. Dan kita juga mempunyai non-coffee drink. So basically kepada sesiapa yang tak minum kopi, boleh choose kita punya non-coffee drink. Kita ada peach tea, apple tea, and then kita pun ada sparkling water macam strawberry mojito. And then we also have brew tea. Pada sesiapa yang tak minum ais dan sejuk, kita mempunyai brew tea, kita memang fresh brew. So disebabkan konsep kita yang santai, Alhamdulillah kita dapat tarik crowd family dan juga Gen Z. So di sini kita pun menyediakan board games untuk mereka bermain while waiting for the food and drink. Okay, selama 6 bulan saya berniaga, macam-macam lah saya dapat feedback daripada customer. Ada yang repeated customer daripada Perlis, daripada Kuantan, daripada Johor pun ada. So Alhamdulillah kita punya crowd ni not only in KL ataupun Selangor, tapi pelbagai negeri yang sudah datang ke Biens. So basically of course there must be a good and bad review. Good review ada yang kata sedap sangat dan sebagainya, while bad review pula ada yang kata macam tak kena dengan tekak dan sebagainya. Tapi bagi saya, bad review ni dia ada pros and cons dia. Dia punya pros dia bagi saya, you can always improve your makanan dan minuman dan sebagainya. So bagi saya, bad review ni adalah satu semangat yang baru untuk saya memperbaiki kualiti makanan dan minuman di Biens Cafe ni. So kepada semua yang penonton video ni, saya menjemput semua datang ke Biens Cafe untuk merasa sendiri kita punya sourdough Wagyu pizza. Dan dekat sini pun kita ada coffee, pastry and dessert. So ramai-ramai jemput datang ke Biens Cafe.